Yada wase ade ba Emadek TV so bia Nyankopon ehira se mokoso ahwe Emadek TV na ye kire yaboafo anase yahwefo obi a wo fie a wo hwe ye bebia obi a wo hwe nyame ehira se wo hwe na wo comment na wo share na wo like ye videos enne mensa aka papa bia wo gina me nchen a ne ho enne ye enye easy se obenya na gina wo nchen na no adi enkomo. He's one of the most popular man in Ghana now. He's one of the most popular man on social media now. Se wunya papa we na one no atwe enkomo a na je se won so no why enhira eti eye manije kese esanso ye enhira ma se me dey papa we e dey aba me channel so ama mahwefo enso eba be hwe no Duabokin about what to say ami adom in fact first day am share na mo school the chirade and I'm sure TV so na me kwa class kwa juba bi na emia e san say nsema na wo ka no na me pese me tie Duabokin a free say yes interview we no why one of the most popular person on YouTube social media even Ghana have baby obefa bia Duabokin say and na wo feel it feel big because me we don hoy because anya bia me namoa Duabokin bra bi ntwa picture master bra bi ntwa picture bia me nkoka ma 7 no bia nim me 2 mom go aburo kire me namfo mo hwe me na mo so nyame da mase so mo ube nipa if wo mo a ube hu a if wo mo a 3 mo ye interview channels ahodo bia ne Emadek channel sama fo be hu me a ejina wo so omo hu me so a ejina me so it is a kadam kan no de ma no me ba kokora Duabokin ade ba ko a da bia nkofo e kan se mi hia nkofo mo ta kan se Duabokin asem na o kan se me mitimo den na soro kra mi nkobi sansem no bia na wa hyeda na wo kan sansem na wugina manu ye mbezem bisa na o ka che matiefo na mahwefo ehwem se sansem no sanete sansem no de enye se on sente sure desoko obi anu obi aja activity yeah enti no ansa na owo so be kawo no na ni abri o owo da na onka kan na onka ba utia na kanu a obe kawo kraman so sa kraman but na bi tan unti ne dia so a onka wo enti me ka sa asem na me ni prison na me kan serious one because kwan kwan obo ba me fa so no na me check ka ma boni ni sa de me ne ma no a minya na me di agoro wo committee ya ka sa bi ka bi ngesi no serious one na me kan enti Duabokin and now we are popular baby obefa bia amanfo nim Duabokin sisi am bezem bisa say apart from ebia wan kase wadwuma wo ye no social media yi a wa be popular no e dey pan esi a wo de social media no popularity we yan no advantage be na wo take e wo so ene dey na esi a wo ye e wo social media social media na manya platform so dey media bibre bitima trending news so bitimi ye interview so bitimi cha comedy na wo so ena o pass ye physical ye nyimi a jimi mu jimi pa better be jimi 2 me yan kan ensem mu odu chese adwini wo mu a esa tempelfo ka sa me kan me opa ye interview from 6 o'clock to 10 o'clock me asem ka me yiwa no te no de oboa me nya hwe do be betimi me Duabokin me disturb wo me na me nsa wo mle chance ma wo se ye hwe wo timi no wo pese wo ko na kokochi Duabokin wo YouTube channel again now you know YouTube channel no so now YouTube channel ni din edison ma wa hwefo a ehwe wo mo edo wo mo epe wa asem o mo hwe no ma o mu hu YouTube channel ene de wo ye wo so prote na o mo kokko subscribe okay ahwefo mo hwe me jina o YouTube channel no so no TikTok Instagram Facebook we bia no Duabokin TV okay me try straight question okay me comedy go so me am timi camera sim anim create story na me keka nsemo ya esere ahwefo no Monfa mo sisi na mo do me na mo pema sem no monfa sa subscribe channel mame na mo hwe mame Emadek TV we even say Beyou comedy fo nyina Fanta Black Abota TV o mo nyina Amazon return mo Dr. No return Amazon TV Nature TV we the Godson TV o mo nyina because o nyina my interview nyina obi ahume to a pema sem do me bia no we dey me serew enje sika me se me eje wo fa unsa keke click so mame Duabokin TV click so na me am bear so ke mame subscribe me hwe mame ma de sedem de to mani mo all right yedama se Duabokin ene no ejina ha ene twen se wo akire no hia wote papa ni din a anasa wote ne kan wa hwe be o se bia wo nipa boni ni ama wontumi me no
but trust me, he's one of the nicest person and like or you're very committed baby I'm in a share biano utu se papa obie ni yam ne hojo onye obi or you be as we share na okọ ne nche hi eti mesram or say the YouTube channel no edin Emadek TV or yeah all kinds of videos ebema wani age mo amu abrochire especially kwa adwuma ba na mabre mo pese mo sere ni ade a Emadek TV all the social media channels me pa cho mo subscribe to Emadek TV so that at least a year by this time Emadek TV be gina ne channel so no adamase na waka chere mo se mo no Emadek TV yami show see e frɛ wa bae onye okese o channel be subscribe aya na mo subscribe na mo aboye nso ye de no dawuro amai it don say all right Emadek TV ahwefo yami inshallah mo say mo subscribe na mo share channel yami inshallah bye bye.